Keja Kanana Fafa shyira ku mutwe baracyakomeye shata Gitego cyiza cyane gitsinzwe na Hussein Habimana. Hussein Habimana piga dansi hapa. Mashabiki wa leo wananyanyuka wakati hawa benchi la ufundi APR. Anaweza kucheza second ball, unaona anarudia nyuma, anapiga mgola, alikuwa yeye peke kabisa. Alikuwa hana mtu karibu hapo kumdhibiti, akumnyima nafasi ya kuweka mpira kimiani. Mpira otewe neza cyane yari yargose. Barazubara umusore Hussein aba yerekeje umupira mu rushundura. Itabasimbuka hariya. Kuri decoder Azam TV wasanga mashine arenga 140. Igurire decoder Azam TV hamwe na antene yayo y'igisahani ku mafaranga 25,000 yonyine. Ushobora kugura ifatabuguzi rya Azam Pure ku 3,500 gusa ku kwezi. Hari kandi ifatabuguzi rya Azam Plus ku mafaranga 4,500. Wakwigurira kandi Azam Play ku mafaranga 6,500. Mwaduhamagara kuri 0728502002. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.